Perezida Joseph Kabila wa Kongo yavuze ko itora rya perezida rizaba ku itariki ya 23 y'ukwezi kwa 12 ariko ntiyatangaje ingamba ze za politiki. Amatora amaze gusubikwa inshuro ebyiri kuva manda ye irangiye mu mwaka wa 2016 kandi ntiyigeze ava mu biro by'umukuru w'igihugu. Ibiro bya ONU byita ku burenganzira bwa muntu biratangaza ko abasivili hafi 300 biciwe uyu mwaka mu bushyamirane hagati y'imitwe y'abarwanyi muri Mali. Perezida Mahamadou Issoufou wa Nigeria yabonanye na Minisitiri w'Ingabo w'Ubufaransa Florence Parly wari mu rugendo rugamije kuganira ku mutwe wo kurwanya iterabwoba mu karere ka Sahel. Muri Ethiopia uyu mwaka biteguye gutangiza uruganda rwa mbere rukoresha ingufu ziturutse ku myanda. Ibi bihangayikishije abari batunzwe no gukura ibintu bitandukanye ahajugunywa imyanda. Muri Maroc ho umuryango utegamiye kuri leta urahamagarira abakorerabushake bazobereye mu kwibira mu mazi ibikorwa byo gusukura hafi y'umusenyi wo ku nyanja ahitwa Salle Marine. Ni hamwe mu bice by'igihugu byibasiwe n'imyanda.